Yes, reka nongere mbasuhuze ndetse mbahe ikaze mwe mwese mubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Mbahe ikaze irambuye ku makuru agezweho cyane kuri aya manywa yo kuri uyu wa kabiri tariki 24 Gashyantare 2026. Ni umunsi nifuza ko buri wese wamubera uw'umugisha bijyanye no kuba mu by'ukuri Imana dusenga atari bayari. Nimyobere rero ninjire muri aya makuru ni impamba ihambaye cyane. Ni impamba ihambaye cyane y'amakuru ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Nyemerera mbabwire ibyo ari byo, nyemerera mbahunze iyo bira, mbabwire ukuri ku makuru ari kuvugwa. Ifatwa ry'uduce riri kuririmbwa n'abo ku ruhande rwa coalition ndi kubitira hareba inzega babwire ukuri guhari. M23 ikomeje kwandagaza bikomeye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaje turebera hamwe ariko kandi aho Wazalendo na FARDC bagerageje kwihagararaho bahagarara kigabo bivuna umwanzi ariwe M23. Niko ngo buri ruhande ahangaha rwabaye mu by'ukuri ibamba ku mirongo y'urugamba. Ntabwo iyi nkuru reka ariho mpera ari naho mpita nkuraho urujijo cyangwa se mu by'ukuri mboriyantu uko mugomba kubyumva kubera ko turahababereye 5-5. Mbere yuko ntegura aya makuru ibi ntabwo nari nabibonye ahantu harenze habiri. Niko ngo gutangaza inkuru ntafitiye gihamya cyangwa se idafite fact ni bimwe mu bintu mu by'ukuri ntihutira cyane. Ni munyemerere nse nk'ubavundira mbabwira iby'iyi nkuru igezweho iri kuvugwa cyane ku binyamakuru kuri X yahoze ari Twitter. Abenshi mu bakorera mu kwa guverinoma Kinshasa bari gutangaza urupfu rwa Willy Ngoma, ni umuvugizi w'igisirikare cya AFC 23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Biragwa ko ngo yarashwe n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse arasirwa hariya i Rubaya. Ngo yarasiwe hariya i Rubaya. Amakuru akavuga ko uyu musirikare yarashwe arasuye mu bitero bya drone ihuro ry'ingabo za leta ya Kongo zagabye mu gace ka Rubaya. Dukomeje gukurikirana ukuri kw'aya makuru, ntabwo mbyemeje nta nubwo mbihakanye. Reka mu by'ukuri dukomeze turebera hamwe uko situation yagenze i Rubaya, turebere hamwe uko ibintu byagenze i Rubaya cyangwa se uko urugamba rwagenze nuko rwifashe magingaya. Biravuga ko coalition hasi ku butaka yakomeje kugaba ibitero ndetse na drone hejuru mu kirere zakomeje mu by'ukuri kumishagira ibibombe ku birindiro bya M23 ndetse no mu bice bito cyane n'abaturage. Reka tuba ryo dukomeza tureba iby'urupfu rwa Willy Ngoma biri gutangazwa. Nk'uyu ngo yitwangwa ni ngo Elwani se le revera ku mu minota mike rwose itambutse aravuze ati j'ai confirmé la mort de Willy Ngoma. Baravuga ko ngo abikonfirma. Ikindi umunyamakuru umwe mu bazwi cyane hano mu Rwanda ariwe Oswakim mu mwanya muto ushize nawe ndabona sanubiri kubyibazaho akomoza kuri screenshot ya tweet yari yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Bwiza News, ariko nawe ntabwo yashimangiye iby'uru rupfu kubera ko biragaragara ko hari benshi bo kubazwa niba koko iyi nkuru ari ukuri. Ubwo habaho kuvugisha abavugizi mu bya politike nka Dr. Oscar Barindari, umuvugizi mu bya politike wungirije wa M23 cyangwa se Lawrence Kanyuka. Aba nibo bakonfirma inkuru y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Ni mubande natwe dukomeze kugenda tubakurikiranira uko cyangwa se ukuri kw'aya makuru. Byaba ari bibi cyane, byaba ari ibintu bibabaje cyane, M23 yaba icitsemo igikuba mu buryo bukomeye cyane. Hari imyiteguro y'urugamba muri teritwari ya Warikare na Masisi muri Kivu y'Amajyepfo ho nta byinshi biri gutangazwayo ku makuru y'ibitero uretse biri kugira ingaruka ku banyamurenge. Nta mirwano yeruye iri kuba ubwo, ariko kandi murabizi ko hashize amasaha atagera kuri 25 hatangajwe inkuru nziza ivuga ko umupaka wa Gatumba wamaze kuba ufungurwa hariya ku ruhande rwa Uvira ndetse n'u Burundi. Guverinoma y'u Burundi rero yatangaje ko yafashe icyemezo cyo gufungura uyu mupaka. Byari ukuri ndetse urujya n'uruza rw'abaturage rwongeye kugaragara. Abaturage bari gukora ubucuruzi rwambukiranya imipaka barambuka ku mirongo nta kibazo nta kabuza.
cyane cyane mu by'ukuri umutekano biragaragara ko uhari. Byageze naho twohereza rwose umwe mu bakurikiranira hafi iby'amakuru ari kugenda avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, tutinyaboneka nyero kutubwire ese koko Gatumba byifashe bite. Byagezaho avugana n'umuvugizi wa Ministeri ishinzwe umutekano ku ruhande rw'u Burundi, Coloneli mu gipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Uyu ngo rero nawe yemeje iki cyemezo cyo gufungura uyu mupaka. Ubwo rero ibintu byose n'uburyohe sana. Reka dukomeze twirebera uko situation imeze, ahari imirwano ikomeye cyane. Ibya Uvira byo ni ibyo ngibyo. Reka mbabwire ko tutiyambaje wenda itangazo rya M23 ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka umuvugizi mu bya politike. Drone za CH-4, drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zongeye kurikoroza ku mirongo y'urugamba muri teritwari ya Masisi. Ndaje mubwire ahitwa Rubaya ibintu byabereye mw'abantu mwe. Ubanza guverinoma Kinshasa ishaka Rubaya bubi na bwiza. Ahangaha drone za FARDC zaramutse zirasa imvura y'amabombe muri Rubaya. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba hari havuzwe n'ubundi mirwano ikomeye cyane hasi ku butaka. Bikavugwa neza ko kuva tariki ahubwo 22 abazarendo bagerageje kurwana bikomeye ngo bisubize aka gace. Barwana na M23 bararasana ntibyavugwa, barasanira mu gace k'ingenzi ka Kasenyi. Aka kari kamaze iminsi karasira kaberamo imirwano ikomeye, kari kamaze iminsi ngo karimo abarwanyi ba M23 ahari mu bwami bwa Bahunde muri groupement ya Kibabi. Ni nka kilometero nka 24 uvuye mu gihubucukuzi bwo mu y'agaciro bwa Rubaya cyangwa se Rubaya, ni muri teritwari ya Masisi. Bikavugwa ko wazarena ngo babashije ngo kugeza inyuma M23 ndetse ngo bayicira n'abarwanyi batagira ingano, nubwo nta cyemeza aya makuru gihari, ariko nibiri kuvugwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Ndaje tubihuze n'uburyo Repubulika Demokarasi ya Kongo ishaka Rubaya bubi na bwiza. Rubaya imaze iminsi ivugwamo amakuru mabi cyane, abapfa baguye bishwe n'inkangu y'ibirombe hano mu birombe, bagwiriwe n'ibirombe hakaroko kambarwa. Tumaze iminsi tubigarukaho, ariko noneho hasohotse inkuru yaje ishimangira ko guverinoma Kinshasa ifata Rubaya nk'ahantu h'ingenzi cyane, ndetse ko ishaka gukomeza ifite ubugenzuzi bw'ahangaha muri aka gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi nyine. Aha ni muri Nokivu. Byageze naho tubabwira ko iki kirombe kiri mu teritwari ya Masisi ari kimwe mu bigega bihunitse tantalum nyinshi cyane ku isi, ikorwamo ibikoresho byo mu ikoranabuhanga rya icyo nakwita ubwo ni electronic birumvikana. Noneho iyi Rubaya bigeraho bitangazwa ko guverinoma Kinshasa, ikinyamakuru Reuters cyabishyize hanze rwose byose ko byakabaye, kivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gufata umwanzuro wo guhonga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki kibaya nk'ingurane y'umutekano. Ni ukuvuga ngo Amerika igira ibyo ifasha guverinoma Kinshasa mu kubona umutekano, nayo yidagadure muri ibi birombe bya Rubaya. Amerika tubona ko nayo iri interesse kuba yakwinjira muri ibi birombe, ariko noneho imirwano iri kuberayo, ibitero biri kubugabwa kuri Rubaya mw'abantu mwe nakamaramaza. Byagezwe naho bivugwa ko hasi ku butaka urugamba ku munsi w'ejo, ubwo ibitero bya drone ni iby'igitondo, ariko urugamba ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba ngo rwari injyana muntu, ndetse ngo rwasize M23 bigoye cyane, bituma General Major Sultan Makenga komanda wa M23 yimanukira ku mirongo y'urugamba. Ngo birangira yiyinjiriye ku mirongo y'urugamba kugira ngo asubize yongera korera yogi y'ingabo ngo zari zimaze gutatana. Ndaje mbabwire iby'aya makuru 5 kuri 5. Turanyarukira muri teritwari ya Warikare. Kuva ku cyumweru imirwano yaciye ibintu hagati ya coalition ni wazaniro na FARDC. Ahangaha nta barundi bahari mw'abantu mwe. Aha rero ngo habaye imirwano ikomeye bahanganye na M23. Ahangaha ndaje mubwire access zitandukanye M23 iri kuvugwaho kuba iri kongeramo ingabo cyangwa se ikora ama deployment ku rwego rwo hejuru. Ikitegurwa n'urugamba rw'imbatura mugabo, n'urugamba rw'imbelenge muri access za Kalembe ahitwa Meti. Aha hose turatambagiraho muri hano muri groupement ya Kisimba, turebera hamwe uko situation imeze 5 kuri 5. Ngewe icyo mbasaba gusa no kwara natwe. Hanyuma ikindi tuza kugarukaho
turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire ku bitero bya FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR ndetse n'aburuhu rwera n'abacancuro n'imbonera kure ngo ibitero bagabye ku banyamurenge byakoze icyo nakwita amahano akomeye. Ndaje mbabwire aho ibitero byabyutse bigabwa n'uburyo amarira yabo yabaye amariba. Ese ninde uzabahoza nk'abantu mwe biteye agahinda cyane. Amakuru agezweho y'imirwano hagati ya AFC M23 ndetse na coalition abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Turarebera hamwe iby'imirwano yabaye ku munsi w'ejo muri teritwari ya Warikane, ndetse sinejo gusa, ejo byari kuwa mbere, ndetse no ku cyumweru habaye imirwano hanga muri Warikane muri Nokivu. Haravugwa ikintu gikomeye cyane mu duce twa Buhaya ndetse rafungura ni ahangaha n'ubundi ni duce duherereye hafi ya Katobi muri lokalite ya Banakindi. Mw'abantu mwe amakuru ikinyamakuru Actualité Presse de gikizagaragara na amakuru akomeye cyane ndaje nyababwireho gatano ku kandi biranditse ahangaha. Hanyuma President Tshisekedi mu rwego rwo kwitegura urugamba ndetse no gusabira u Rwanda ibihano ngagiye gutakambira President Emmanuel Macron ngo afashe mu kangurambaga bwo gusabira u Rwanda ibihano. Ni Macron wohereje ingabo muri Republika Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga. Twebwe rero mu by'ukuri nk'abakurikiranira hafi uko situation ibimeze, twahise tubabwira iby'inkuru y'abasirikare bagera kuri 500 b'Abafaransa bagaragaye hariya ku kibuga cy'indege cya Bangkok hariya Kisangani. Bigaragara ko abasirikare baje kurwanya M23 no kuburiza mu bya bitero bivuga ko M23 ifite gahunda yo kujya igaba ku kibuga cy'indege. Bikavuga ko hari n'abandi bashyizwe Bujumbura mu rwego rwo kurinda Bujumbura airport nk'aho indege zururukira aho ziguruka ziturutse zigiye kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba M23 ndetse no ku baturage bo mu bice M23 igenzura. Tshisekedi rero yagiye kwa Macron bagiye kuganira ku mikoranire ndetse n'uburyo ngo yamufasha gusabira u Rwanda ibihano. Reka turebere hamwe ibya makuru. Ni mu gihe kandi Kinshasa naho ari mu myiteguro yo kwakira abarimo Kayumba Nyamwasa mu rwego rwo guhangana n'u Rwanda no kuruhungabanyiriza umutekano. Turaje tubigarukeho ku ngabo z'u Burundi rero nyuma yuko zirira ayo kwarika kubera ko ziburi ibyo kurya ibizitunga muri rusange hariya Ibaraka. None bageze naho bataka kurwara indwara zikomoka ku kurwara inda. Kurwara indwara zikomoka ku kurwara inda. Abasirikare b'u Burundi rwose bavuga ko babayeho nka za mayibobo hariya Baraka, bavuga ko rwose barambiwe imibereho kitabafoforeza kugira urugamba barwana ngo barutsinde bijyanye n'uko ngo batitaweho batarebwa icyoroshye ngo nta kigongwe baroranwa bijyanye n'uko mu by'ukuri ari abantu bo kwitabwaho no guhabwa care cyangwa se affection. Reka rero tubivi muzini muzingo gatanu ku kandi. Icyo usabwa iyo udakanze subscribe nyabuneka cyangwa sabone ubuhomba cyane kubera ko ntabwo uri kunguka, ntabwo uri kujya mu murongo mugari cyangwa se ntabwo uri kuba ku rutonde rw'abadahwema kwibanira natwe. Abari 26 nshaka ko baguka tukaba 500. Ndifuza ko nkandira subscribe niyo nkungi ikomeye cyane ngusaba. Kanda subscribe cyangwa sabone, nkandira like tubone kubikunda like yego utyo kabisa. Urabona ko bitabizamuka neza cyane kandi by'agaciro kuri like. Hanyuma injira muri comment section wandike ushyiremo udutima twinshi cyane utinyaboneka fagi kayinamura. Umbwire mu by'ukuri icyo ukunda n'icyo wanga, twakosora iki twakongeramo iki. Hanyuma uvuge amazina yawe naho uherereye. Ndashaka kujya mbasuhuza mu makuru aba ari bukurikireho. Nzajya ngaruka ngusuhuza rwose washyizemo udutima ndetse wanivuza hangaha. Hanyuma unasharinge uhereza abandi aya makuru, usharinge mu group ya WhatsApp n'ahandi. Ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Nimero 0788 48 32 107 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se kuduhamagara unifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Hanyuma reka mpere ku makuru ari gutangarizwa muri teritwari ya Masisi. Aha ni muri Kivu ya ruguru muri axe za Rubaya. Aha Rubaya yabaye Rubaya. Umutwe wa M23 usohoye itangazo karahabutaka rishimangira ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Urashinja ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo FARDC kugaba ibitero bya drone muri Rubaya, akana gace kari mu teritwari ya Masisi gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Kuwa mbere tariki 23 ibice bikikije Rubaya byabaye isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane. Ni nyuma yo kugabwaho ibitero by'ingabo za leta ya Kongo FARDC
zifatanyije n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo bafatanya nazo ku rugamba, aho M23 biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta zakashije ibitero kuri Rubaya nyuma yo kuyirasaho na za drone kuva ku mukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 24 Gashyantare 2026. Aravuga ati kuri uyu wa kabiri tariki 24 Gashyantare guhera saa 8:43 z'igitondo, ubwo baba bwatangiye gucya nyaboneka ariko babukije saa 8:43 z'igitondo, ubwo hafi saa 9, drone z'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, drone za kamikaze, drone za CH-4 n'izindi zitandukanye, ngo ziri kurasa buhumyi cyangwa se aveuglement mu mujyi wa Rubaya, zica igikuba ndetse zinica abaturage b'abasivile muri biriya bice. Nuko ngo izi ndege zarashe aveuglement cyangwa se buhumyi, zica igikuba cyangwa se zituma imitima y'abaturage ikuka cyangwa se abaturage bakuka imitima irahagarara, ndetse si ukubakura imitima, zanisha abaturage b'abasivile. Nubwo hatatangajwe umubare w'abahitanywe n'ibi bitero, ariko ngo zabishe zabamaze, ariko kandi zangije n'ibikorwa remezo. AFC M23 nkuko bigaragara nta mubare w'abahitanywe cyangwa se n'abakomerekejwe na biriya bitero yatangajwe. Gusa Lawrence Kanyuka yavuze ko ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari igikorwa cy'ubugome kigeze icyaha kibasiye inyoko muntu ndetse n'icy'intambara. Perezida wa M23 nawe akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 Bertrand Bisimwa yaje akomoza kuri ibitero. Ni wumva Lawrence Kanyuka yavuze, Perezida Lawrence Bertrand Bisimwa akaza kavuga, akenshi na Colonel Nangaraza kavuga, ibintu biba byakomeye nyaboneka, ibintu biba byabaye ibindi. Bertrand Bisimwa we yagaragaje ko ngo ibi bitero byatangiye kugabwa muri Rubaya bifite aho bihurira n'amasezerano yerekeye amabuye y'agaciro ubutegetsi bw'Kinshasa buherutse gusinyira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tumaze iminsi bigaruka ndaje ndabibutse ibyari byo. Avuga ati kuva i Washington hasinyirwa amasezerano y'ubukungu mu by'amabuye y'agaciro, ubutegetsi bwa Kinshasa bwaribonye bikabije, nta cyubahiro bagiha gahunda y'amahoro, kandi bukomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi n'itsembwa ry'inzirakarengane, nta gihano ibinyuranyije n'agahenge kari kemeranyijweho. Nuko ngo kuba haremejwe agahenge Kinshasa kakarengaho, ikaba iri kugaba ibitero aveuglement gutya buhumye, bigira ingaruka ku baturage, bikica bikakomeretsa bigasenya ibikorwa remezo, hakaba nta gihano, biragira ingaruka ku gahenge kari kemeranyijweho. Ahangaha ntawubaza Kinshasa kuki urenga ku gahenge. Mumaze iminsi mwumva ko ngo u Rwanda rusabwa kugira ngo ruza gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Perezida Kagame agafatirwa ibihano kubera ko ngo ntago u Rwanda rwigeze rwubahiriza ibikubiye muri ariya masezerano. Ariko se Kinshasa iravugwa hiki? Bararuciye bararumira. Rubaya yatangiye kugabwaho ibitero nyuma y'iminsi mike Leta ya Kinshasa ishyize ku rutonde nk'ahantu hari amabuye y'agaciro hagomba guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo n'ahantu Amerika yifuza ko yakwicukurira amabuye y'agaciro. Aka gace ka Rubaya niko kambere kabarizwamo ibirombe byinshi bya korota ku isi. Ni ukuvuga ngo ukareba wese arabya indimi. Ni M23 rero niyikagenzura kuva muri Gicurasi umwaka wa 2024. Murabyibuka cyane. Ahangaha Rubaya ibyaho nakamaramaza. Amakuru yaturutse ku mirongo y'urugamba ahangaha ni bitero byagabwe. M23 yatangaje ko yirwanyeho kinyamwuga. Ahangaha mu itangazo n'ibyavuzweho. Sinzi niba bita M23 itigeze ga bitero kuri izo drone cyangwa se niba ahangaha hari ukuryumaho kugira ngo igaragaze ko nubwo Kinshasa yarenze ku gahenge ariko M23 yakomeje kwifata ikirinda kurenga ku masezerano y'agahenge. Muri ibyo bitero hari havuzwe ko ngo Wazalendo hasi ku butaka ngo barwanyira M23 mu duce twinshi cyangwa se axe nyinshi, ndetse bagerageza kwigarurira uduce dutandukanye turi mu cyerekezo cya Rubaya. Utwo duce bavuze ko harimo agace ngo ni Katoyi centre ngo yigaruriwe na Wazalendo, ibi ntago biratangazwa nko kuri kuhamye. Agace kitwa Runigi, agace kitwa Bukumbiriri, agace kitwa Nkokwe, Kinigi ndetse na Nyabirehe. Ariko kandi Wazalendo ngo basubijwe inyuma na M23 mu duce twa Lumbishi na Kashovu bagerageje kwa advancingaho.
hagati aho kandi ngo hagaragaye n'abaturage benshi bari bamaze byagaragara ko bari guhunga berekeza Ngungu ndetse na Rubaya. Aha ngaha iyi nkuru ndayisubiramo. Ibitero bivuzwe mu gihe ejo ku munsi w'ejo baraje babwire n'ama operation byagiye akorwa yatumye General Sultan Makenga yinjira mu rugamba mu buryo bweruye nkuko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bivuga. Aha ngaha gusa ntibigambye kumwivugana nkuko basanzwe babyibeshyera, ariko baravuga ko ngo nyuma yuko imbere y'ibi bitero ngo habaye imirwano ikomeye ya Wazalendo na M23 yasize M23 ngo yirukanwe mu duce turi mu cyerekezo cya Rubaya. Ni kwa coalition yakanira shaka Rubaya. Utwo duce ngo harimo Katoyi centre, harimo Runigi, harimo Bukumbiriri, Nkokwe, Kinigi ndetse na Nyabirehe. Ariko kandi ko gukoza rero ngo babashije gusubizwa inyuma ngo ntago bigeze bakomeza kwakserera ngo bakomeze binjire mu duce twa Lumbishi na Kashovu kuko two ngo M23 yihagaze irabakubita ibakubitira hareba inzega. Hagati aho kandi ngo hagaragara abaturage benshi bari barimo guhunga berekeza Ngungu na Rubaya. Icyo nicyo kiri kuvugwa. Hanyuma ku cyumweru ngo byari bibi cyane ku barwanyi ba M23 ngo ndetse nabo bafatanya. Aha ngaha bakuranda kwa guverinoma Kinshasa murabizi bavuga ingabo z'u Rwanda RDF, bavuga ko ubundi RDF ariyo M23. Ngo mu cyumweru kimwe gusa ngo bagize igihombo gikomeye cyane. Ni kwa ngo kira cyumweru twasoje ngo cyari icyumweru cy'igihombo gikomeye cyane ku ruhande rwa M23 cyane cyane hano muri Nokivu, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Ngo ihuriro ry'urubyiruko rwa Wazalendo ruzwi nka CMPDN ndetse na Paleko FF ku munsi wo kuwa mbere, ubwo ibyo ni iby'iki cyumweru none twatangiye turimo. Ku munsi wo kuwa mbere ngo Paleko na CMPDN ku wa mbere tariki 23 Gashyantare ngo iri huriro rya Wazalendo ngo ryirukanye abarwanyi ba M23 mu gace ka Kaniro ngo yafashwe na Wazalendo yirukanwemo M23. Ibi ngo bituma bagerageza kwegera umujyi wa Katare centre, ni hafi ya Masisi centre. Uyu mujyi murabizi ko ni umujyi w'ubucuruzi werekeza ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Rubaya, usigaye hafi kuzengurukwa gusa na Wazalendo kuko ngo bamaze gufata imihanda y'ingenzi ijya Rubaya harimo Kinigi, Kilonge ndetse na Kaniro. Kuri uyu wa mbere kandi mu gitondo umuyobozi wa M23 ariwe General Sultan Makenga ngo ubwe yashinguye ikirengerekeza hitwa Rubaya. Agezeyo ngo arumirwa cyane abona ukuntu ngo M23 abarwanyi be ngo bari gukubitwa. Ngo yarageze Rubaya, yarekeje Rubaya ngo kugira ngo akurikirane ibikorwa by'intambara imbona nkubone, vis-a-vis, face to face, amaso ku maso. Nkuko amakuru aturuka muri uwo mujyi wa Rubaya abivuga, ngo itsinda ry'abarwanyi ba M23 ryoherejwe ikinigi ngo noneho ngo ryasubijwe inyuma rigezwa ahitwa Kibabi. Ngo iryari ryoherejwe Kinigi ryasubijwe inyuma rigezwa ahitwa Kibabi. General Sultan Makenga ubwe ngo yageze ku murongo w'urugamba kugira ngo asubiremo gahunda y'ingabo, asuzume akorera yoga y'ingabo kuko ngo zari zatangiye gusubira inyuma no gutatana zitari mu murongo umwe. None ngo Wazalendo baravuga ko ngo bagenda gahoro mu kwigarura uduce ngo kubera intwaro zikomeye bari kwifashisha ku mirongo y'urugamba ngo ziri gupeza iza M23. Baravuga ngo amamashini nka 12 ndetse na za Morutsiye, ngo mashini gani 12 ndetse na Morutsiye zino za Mota Servant ngo ziri gukora kazanga muri ibice bya Kaniro. Izi ngo zashinzwe cyane ahitwa ngo Kalonge. Izi ngo zimaze gutangira kubombereza ku birindiro bya M23 biricugi, Kinigi, Bisunzu ndetse na Kilonge. Ngo M23 bavuze bati ibi ntabwo ari ibintu. Bavuze bati rwose uru ni urupfu. Kohereza ingabo nyinshi z'abarwanyi irubaya ngo byari bigamije kurinda uwo mujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo kuko yinjiza amafaranga arenga miliyoni 2 ndetse ne mu 500 z'amadolari y'Amerika buri kwezi ku barwanyi ba M23 ndetse n'abatangikorwa babo ngo hari mu Rwanda ngo bingana na toni 110 kugeza ku 120 z'amabuye acukurwa buri kwezi muri iki kirombe cya Rubaya. Abona ko ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa birumvikana. Hanyuma
birumvikana ko ibintu bitoroshye ahangaha muri teritwari ya Masisi irubaya. Iyi Rubaya Kinshasa irashaka kuyiha Amerika, irashaka ngo kurwana ikarwana inkundura, ngo hanyuma byakwanga igahamagara ingabo za Amerika, kuko Amerika yamaze kwemererwa guhabwa iki kirombe ikaba ari ikigenzura, ngo bikaba ngombwa ko Amerika ariyo mu by'ukuri igira ite yohereza ingabo kugira ngo irinde iki kirombe cy'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Amerika Kinshasa yaranabisinyira avuga iti rwose turabaha iki kirombe. Leta ya Kongo ngo yongera iki kirombe cya Koruta cya Rubaya ku rutonde rugufi rw'imitungo y'ingenzi cyane irimo guha Amerika mu rwego rw'ubufatanye bushingiye ku mabuye y'agaciro, nk'uko ibinyamakuru Reuters byabitangaje. Twabigarutse mu minsi yashize, ni nimwe mu nkuru za trendinze cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko ubwo nitwe twari kwisonga mu babitangaje. Ariko biragaragara ko guverinoma Kinshasa so gufata ngo akira, ahubwo noneho barashaka ko Amerika ihagera, cyangwa se abashoramari wa Amerika bahagera. FARDC mu by'ukuri ariyo iri kuharindira umutekano yahirukanye M23. Uru rugamba rwa Rubaya mw'abantu mwe, ndagira ngo mwumve ko ari urugamba rukomeye. Kinshasa ivuga iti turahasiga ubuzima wenda dushire, ariko ntago M23 igomba gukomeza kugenzura iyi Rubaya, kuko Kongo igereranya iko iki kirombe cya Rubaya gikeneye amafaranga ari hagati ngo ya miliyoni 50 z'amadolari, nuko arenga miliyari 73 z'amanyarwanda, ndetse na miliyoni 150 z'amadolari, nuko arenga miliyari 219 z'amanyarwanda, ngo kugira ngo cyongere gukora mu buryo bunoze kandi cyongere gutanga umusaruro ufatika, cyangwa se cyongere n'umusaruro mu bucukuzi, nkuko inyandiko yashyizwe hanze na Reuters bivuga. Birumvikana ko ari ibintu bitoroshye naka na gato. Ibya Rubaya byakomeje kuba akamaramaza. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ndaje duta tunyarukira mu bice bya Warikare, ariko ubwo reka mbanze mbabwire inkuru ibisa nk'inkuru zingiyi ibigomba no kwihutirwa cyane. Ni inkuru ituruka muri Kivu y'Amajyepfo, muri access zigiye zitandukanye. Ni ibitero bikomeje kuzonga cyane abaturage b'abanyamulenge, biri kugabwana FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, FDNB, cyangwa se Force de Défense Nationale du Burundi, Wazalendo, abacancuro na FDLR. Ndimo dena kure ngo bari kugaba ibitero bikomeye cyane ku banyamulenge. Ni inkuru yanditswe y'amakuru Minembwe Capital News, tubashimire cyane. Baravuga ko ubwo ngo ni byatangajwe ku bitero bya FARDC, FDNB, Wazalendo, abacancuro ndibonera kure byagabwe ku banyamulenge. Ngo kuri uyu wa kabiri rero, uyu munsi wo ku wa kabiri, uburasirazuba bwa Kongo bwabaye icuraburindi. Byari tariki 24 mu musozi miremire y'umulenge muri teritwari ya Minembwe. Murabizi ko Minembwe yabaye teritwari, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Aha ngo habaye ibitero bikomeye byagabwe mu mihana ituwe n'abanyamulenge, cyane cyane rero ahitwa Kalingi, ahitwa Bidegu ndetse na Gahwera. Ibi bice biherereye muri Minembwe ahatuwe n'abanyamulenge. Amakuru aturukaho byabereye agahamya ko ibi bitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, abacancuro, FDLR, ndetse mu by'ukuri n'abarundi n'imbonera kure z'ishyaka CNDD-FDD, ni ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi. Bikemezwa ko igitero cyagabwe mu Gahwera cyaturutse mu bice bya secteur ya Rulenge muri teritwari ya Fizi, mu gihe cyagabwe ahangaha mu Kalingi ngo cyaturutse mu duce twa Bicumbi, Mutunda, ndetse no mu bisambu biherereye mu nkengero za Rwitsankuku ndetse na Mikenke. Ahangaha nagira ngo mbyumve neza. Amakuru aremeza ko nababwiye ko ibitero byagabwe Kalingi bigabwa Rulenge, ariko naho ni ibyo bice. Ariko amakuru akemeza ko ibitero byagabwe muri ibi bice byagiye bituruka muri access zitandukanye. Ibyagabwe mu Gahwera ibyaturutse mu bice bya secteur ya Rulenge muri teritwari ya Fizi. Noneho mu gihe igitero cyagabwe Ikalingi ngo cyo cyaturutse mu duce twa Bicumbi, gituruka Mutunda no mu bindi bisambu biherereye mu nkengero za Rwitsankuku ndetse na Mikenke. Abaturage bo mu duce twaberemo ibi bitero baravuga ko abateye bazindutse mu rukerera, inyoni zikivuga rwose, sake zikibika, ngo batangira kurasa no kurasa gusa ngo ndetse no gutwika amazu y'abaturage. Umwe mu batanze aya makuru yatanze ubuhamya avuga ati rwose ariko izina ntabwo ari ngombwa kuritangaza, birumvikana cyane, reka tubyubahe.
ngo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bateye mu Kalingi batwika amazu y'abaturage barasa mu buryo budatoranyije. Yongeyeho ko ngo abarwanya umutwe wa MRDP twirwaneho bafatanyije n'aba M23 bagerageje gusubiza inyuma abo bateye, ku buryo uruhande rwagabye ibitero ngo rwatangiye gusubira inyuma mu bice bya Kalingi na Bidegu, ni hafi y'urusengero rwa WTMC Park kwa Mugenza Gatabana. Yavuze ko abarwanya umutwe wa MRDP twirwaneho bafatanyije na M23 bagerageje kwirwanaho basubiza inyuma abo babateye, mu buryo uruhande rwagabye igitero rwatangiye gusubira inyuma mu bice bya Kalingi na Bidegu, ni hafi y'urusengero rwa WTMC Park kwa Mugenza Gatabana. Ibi bitero byabaye ni nyuma y'iminsi 2 gusa agahenge kari kagarutse kufata tariki 22 na 23 ituze ryari ryose mu Minembwe. Ntabwo yigeze humvikana imirwano ikomeye, nyamara abaturage bavuga ko muri iyi minsi bitero byibasiye abanyamurenge byafashe indi ntera, haba ku butaka ndetse no mu kirere. Nibikomeje gutera ubwo abaturage b'abanyamurenge muri ziriya axe. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'abakurikiranira hafi y'umutekano muri ako karere akagaragaza ko ibitero muri ibitero hari gukoreshwa intwaro ziremereye n'izirimo indege zitagera abapilote zizwi nka drone, indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, kajugujugu zikaba zituruka i Bujumbura mu Burundi, Uvira, Baraka, Kisangani ndetse no mu ntara ya Chopo. Ibitero byo mu kirere kandi byibasiye cyane centre ya Minembwe, aho drone zangije ibikorwa remezo bitandukanye ndetse zigakomeretsa abaturage batagira ingano barimo abana 3. Ni ibintu rero biteye agahinda cyane. Gusa hanga ntabwo umubare nyakuri w'abasivili bamaze kwicwa uratangazwa ku mugaragaro, gusa amakuru avuga ko ari benshi kandi ari benshi cyane. Benshi bamaze guhitanwa n'ibi bitero, harimo nk'umukecuru warasiwe iwe mu rugo ahitwa Irundu ndetse n'abandi barasiwe mu mihana yabo. Biteye agahinda cyane, byongeye amatungo menshi y'abaturage arimo nk'inka n'ihene bivuga ko yishwe n'ibisasu cyangwa se amasasu yarashwe n'ingabo zagabye ibitero. Biteye agahinda cyane ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Imana itabara yatabara bariyo. Hanyuma rero reka dukomeze turebera hamwe ibiri kuvugwa amakuru ingabo z'u Burundi yo ndagarukaho mu mwanya uri imbere, kubera ko ikiganiro cyo murabona kari kirekire. Reka mbabwire ko muri Kivu y'Amajyaruguru rero ibintu birakomeye cyane. Ibintu birakomeye cyane cyane muri teritwari ya Warikare, aha ni muri no Kivu. Hari amakuru agezweho noneho nyuma y'imirwano ikomeye yahanganije M23 ndetse na Wazalendo ku munsi w'ejo. Bikavuga ko ku munsi wo ku cyumweru no kuwa mbere habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na Wazalendo bafatanya na FARDC. Ni imirwano yaberaga mu bice bimwe byo muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu ya ruguru. Haravugwa rero agahenge, ni imirwano yari maze iminsi 2 ibera mu duce twa Buhaya ndetse na Fungura. Nta nubwo byavuzwe cyane ariko byarabaye. Ni ibice biherereye hafi ya Katobi ndetse ni muri lokalite ya Banakindi, muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri no Kivu. Amakuru dukesha ikinyamakuru Actualité aravuga ko ku munsi wo kuwa mbere tariki 23 Gashyantare aha hari hamaze iminsi 2 humvikana urusaku rw'imbunda habonetse agahenge. Ni ukuvuga ngo ikinyamakuru kikavuga ko abarwanyi ba AFC23 aribo bagabye ibitero provocation icyarimwe ku birindiro bya Wazalendo ku misozi ya Buhaya na Fungura, ahantu habiri hafashaga abarwanyi ba Wazalendo gutegura ndetse no kugaba ibitero. Amakuru avuga ko nyuma y'imirwano ikomeye uruhande rwa leta Kinshasa ruvugwaho gukomeza kurangwa n'ibikorwa bibi, rwabashije kwihagararaho rugasubiza inyuma abarwanyi ba AFC23 basubiye inyuma berekeza impeti ahari ibirindiro byabo. Abaturage benshi ba Katobi bahungiye mu mashyamba akikije aka gace nubwo habaye hagahenge mu gitondo cyo kuwa mbere, gusa bakuwe mu byabo ntibaragaruka mu bice byabo, batinya ko imirwano ishobora kongera kubura isaha n'isaha bigakomera. Aka gace kavugwaho kuba kamaze iminsi kagaragaramo ibikorwa bibi bihungabanya umutekano w'abaturage bikorwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Ni nyuma yuko uyu mutwe rero ufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo rero bagarutse mu mujyi wa Warikare wari warafashwe na AFC23 ikaza kurekura mu gihe ibiganiro bya Doha byari birimbanyije muri Doha muri Katari. Hanyuma rero muri teritwari ya Warikare hakavugwa amakuru aya nandi cyangwa se aya nariya.
muri teritwari ibintu bihora byacitse byadogereye. Umutekano uracyari ikibazo gikomeye mu duce tumwe na tumwe. Bikavugwa ko kuva ku cyumweru tariki 22 abaturage ne babyivugira bavuga ati ibintu turi kubonesha amaso biteye ubwoba n'impungenge cyane. Baravuga neza ko M23 iri kongera ingufu mu buryo budasanzwe. Iri kongera ingufu mu midugudu ya Mpeti ndetse na Minjenje. Iyi ni midugudu iri mu gace ka Banakindi muri groupement ya Kisimba. Nkuko bivugwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa groupement ya Kisimba, abarwanyi bashya ba M23 ngo baturutse ku murongo wa Kicanga Kalembe, baturutse Kicanga Kalembe bari kudeployingwa muri ziriya axe za hariya Minjenje. Iyi Minjenje maze iminsi gabwaho ibitero na drone, birashoboka ko bari kudeployingwa yo ari ababasha guhandura izo drone. Aha ngaha rero ngo baturutse Kicanga na Kalembe, abaturage bakavuga ko ngo bari kubona amatsinda y'abarwanyi benshi bitwaje intwaro zikomeye banyura Ikalembe berekeza Mpeti. Ibintu byemejwe n'inzego z'umutekano muri Warikare, nubwo intego nyayo y'izo ngabo itaramenyekana cyangwa se intego nyayo y'izo ngendo z'abaturage z'abasirikare itaramenyekana. Bamwe bakurikiranira hafi bera muri bino bice baremeza ko bishobora kuba ari imyiteguro ikarahutaka y'ibitero karundura ku birindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo, cyane cyane hafi y'ahantu h'ingenzi cyane h'ubutumwa bw'intambara hano Pinga ya Warikare. Ibi bintu rero bikaba biri gutuma abaturage bagira impungenge cyane, dore ko basanzwe barahungabanyijwe n'imirwano iherutse kubera muri izi axe. Abayobozi gakondo ba groupement ya Kisimba baramagana kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, bagasaba FARDC na Wazalendo gukaza ingamba z'umutekano. Ni mu gihe akarere kakomeje kugaragaramo umutekano muke, abaturage ngo bafite ubwoba ko imirwano ishobora kongera gukara bigateza ubuhunzi bushya no kurushaho kuzahaza ubuzima bw'abaturage muri iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibyo ngibyo biri kuvugwa cyane muri teritwari ya Warikare, aha ni muri no Kivu. Aha ngaha ngira ngo murabyumva ko ibintu bitoroshye naka na gato muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tugarutse i Rubaya gato, mu misozi ya Kalonge amariterari ngari guturika, ibi bombe biri guturika muri izi axe. Turakomeza gukurikirana uko situation imeze, turakomeza gukurikirana uko ibintu biza kugenda hagati y'impande zombi zihanganye mw'abantu mwe. Urugamba na magasa, urugamba n'imbelenge, ibintu byakaze byarushijeho gukara ndetse no gukarata hagati y'impande zombi zihanganye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari mu myiteguro yo kujya gutakambira ab'uruhu rwera. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu mugambi wo kujya gutakambira ab'uruhu rwera. Tutizimbye mu magambo twiruka cyane twinjira muri inkuru ikomeye cyane kandi yihutirwa. Biravugwa ko umukuru w'igihugu Perezida Tshisekedi Felix Antoine aka Chilombo ategerejwe i Paris mu Bufaransa, aho agomba kujyanwa na gahunda zirimo gutakambira mugenzi we Emmanuel Macron kugira ngo amufashe gufatira u Rwanda ibihano. Tshisekedi ari Burayi kuva mu mpera z'icyumweru gishize, aho ku gatandatu yagiye mu Bubiligi mu ibanga rikomeye, byari mu rwego rwo kwivuza ndetse no kwibagisha byoroheje. Amakuru aturuka mu bantu ba hafi ye baravuga ko nyuma yo kuva i Buruseli mu Bubiligi agomba kwerekeza i Paris mu Bufaransa, aho agomba guhurira ndetse akagirana ibiganiro na mugenzi we Emmanuel Macron Bufaransa. Ni ibiganiro by'abari abagabo bombi ngo bizabera muri presidency y'Ubufaransa. Amakuru akavuga ko bigomba kwibanda ku ntambara yo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku kibazo cy'ibihano bigomba gufatira u Rwanda. Usibye Tshisekedi, amakuru yemezwa n'ikinyamakuru LSA Africa aravuga ko kuri uyu wa kabiri Perezida Macron agomba kwakira i Paris abandi bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika barimo Colonel Michel Randrianirina ndetse na uyu ni Perezida wa Madagascar ndetse na Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire. Kuri wa gatatu kandi nibwo byitezwe ko agomba guhura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi.
Kuri 23 Mutarama uyu mwaka nibwo Perezida Tshisekedi yaherukaga guhurira na Perezida Macron ahitwa Champs-Élysées. Ni nyuma yuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yatumye Perezida Tshisekedi i Paris mu Bufaransa. Nyuma yo kugirana ibiganiro byibanza hanini ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo, Perezida Macron yisheje Tshisekedi ko Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'imbaraga z'ibikorwa cyangwa se zikorwa kugira ngo hagerwe ku gahenge gafatika kandi gashobora kugenzurwa mu burasirazuba bwa Congo. Ni muri ku kwakira rero 2025 nibwo Perezida Emmanuel Macron yari yahuye na Perezida Tshisekedi ubwo bari bitabiriye inama yigaga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyo gihe Perezida w'Ubufaransa Macron yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Ngoma ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse icyo gitekerezo kiza gushyigikirwa na leta ya Kinshasa yari yihaye intego yo kugifungura bitarenze mu Kuboza umwaka wa 2025. Iki cyifuzo rero cyakora cyaje guterwa utwatsi n'umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Ngoma, ugaragaza ko gufungura kiriya kibuga bitari mu nshingano z'Ubufaransa ndetse ko bitari bikenewe rwose mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu by'ukuri yari ikomeje kugaba ibitero bya drone mu bice bituwe cyane n'abaturage benshi. Ibi bije nyuma yuko ubu ruzinduko rwa Tshisekedi ruje ejo bundi tariki 2 Gashyantare 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yaje Kigali mu Rwanda ndetse yari yabanje i Kinshasa. Ni Jean-Noël Barrot yabanje Kinshasa aganira na Perezida Tshisekedi ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. Yabanje Kinshasa rero arangije aza kwerekeza ni Kigali mu Rwanda aganira na Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame mu Rwanda ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Byagaragaza ko Ubufaransa bushobora kuba bufite umuhate wo gutuma haboneka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ni kenshi Perezida Macron ubwo yari hariya i Kinshasa yaganira na Perezida Tshisekedi ndetse amwibutsa ko icy'ingenzi ari uko mu by'ukuri cyangwa amwibutsa ko icy'ingenzi ari uko yaganira hakarebwa uburyo hasenywa umutwe wa FDLR. Ibi Tshisekedi na Macron barabipfuye batungana intoki, murabyibuka. Ahangaha rero Tshisekedi kujya i Paris ni uko yamaze kubona neza ko Perezida Macron yamaze kujya ku ruhande rwe. Niko ngo Macron nawe amabuye yarayashaka. Bijyanye nuko murabyuka Miss yashize bavuga ko bifuza ko ikibuga cy'indege cya Ngoma cyafungurwa, ndetse Macron yabivuze nka hari icyemezo cyafashwe. Ikibuga cy'indege kigenzurwa na M23 kuva mu mpera za Mutarama umwaka ushize, ariko gufata icyemezo cyo gufungura icyo kibuga ugatangaza n'itariki bitagomba kurenza rwose kandi nta numwe y'uwo mutwe ugenzura icyo kibuga yari hari, byabaye nk'agasuzuguro. M23 hisi byanga ivunira amavira biti never, ntabwo ibyo bishoboka rwose. Ni gute hafatwa imyanzuro igafatirwaho tutari kandi twe tugenzura ikibuga? Birangira Ubufaransa busa n'ubusebye. Ejo bundi bukora igikorwa gisa nko kwihimura, sindabona igisubizo cyabyo. Ubufaransa bwohereza abasirikare 500 hariya Ikisangani mu ntara ya Chopo. Bivugwaho amashusho arasohoka kandi byari byakozwe mu ibanga, murabizi ko nta makuru wayahisha. Ubufaransa buravuga buti aba basirikare nabaje gutanga imyitozo ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi, ubufatanye mu gahara imyitozo n'ibiki byose n'amahugurwa. Ariko byaje kugaragara ko bamwe bahise boherezwa muri uriya mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ese Ubufaransa murabibona mute bwaba bwinjiye mu ntambara yo kurwanya M23 mu buryo bweruye bufashije igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo? Ese ibihanga bibiri mu nkono imwe birashoboka? Murabizi ko ingabo z'Ububiligi ziri hariya mu burasirazuba bwa Congo. Ese Ubufaransa n'Ububiligi byakwisanga mu ntambara bihanganye n'umutwe wa M23 bifatanyije? Ni ikibazo mu by'ukuri nifuza ko namwe mwatangaho igitekerezo. Ni Tshisekedi werekeza i Paris mu Bufaransa nyuma yuko i Kinshasa naho imyiteguro irakomeje. Mu by'ukuri ni imyiteguro ikomeye cyane yo kwakira abarimo Faustin Kayumba Nyamwasa i Kinshasa uri ku rutonde rw'ibyihebe 2015 bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe mu by'ukuri bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Felix Tshisekedi perezida wa Congo biravuga ko ari mu myiteguro yo kwakira i Kinshasa
abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barangajwe imbere na Faustin Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri wigeze kuba umugambi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ibyo uyu mugambi byatangajwe n'umunyekongo Pero Rwanda, uyu nguyu yazwiho kutangaza amakuru yacukumbuye y'ibanga y'imbere mu butegetsi bw'Kinshasa. Uyu mugabo kandi asanzwe aba mu gihugu cy'Ububirigi. Avuga ko rero ngo usibye Nyamwasa washinze umutwe wa Rwanda National Congress RNC, abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Tshisekedi ateganya kwakira barimo Rudasingwa Theogene, uyu wigeze kuba umunyamabanga makuru w'ishyaka RPF Inkotanyi, barimo David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda, na Gerard Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Ntibizwi ikizaba kijyanye aba bagabo Kinshasa, gusa bitekerezwa ko uruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Tshisekedi amaranye igihe. Ni Kayumba Nyamwasa na bagenzi be bategerejwe Kinshasa mu bihe byashize. Tshisekedi yagiye yakirira n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda hari Kinshasa basanzwe baba mu buhungiro. Abarimo Eugene Gasana ugeze kuba ambasaderi w'u Rwanda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango wa Afurika, mu muryango w'abibumbye murambabarira, na Jean-Luc Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu Gushyingo 2025 ubwo Perezida Paul Kagame yaganiraga n'abanyamakuru, yemeje ko mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze igihe akorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Jean-Luc Habyarimana mu kubaka umutwe wa FDLR kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko uwo mugambi urimo abantu benshi barimo abahungu murambabarira barimo n'abahunze igihugu. Ati hambere aha mu myaka cyangwa amezi twamenye kumwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe bakorana kuri iyi gahunda ya FDLR, ndetse barinjijwe baterwa inkunga y'amafaranga, bamaze igihe bakora ibintu byinshi ku mabwiriza ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'ubwe. Twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basubiyemo guverinoma ya Kongo Kinshasa, hanyuma tunakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare, yemwe harimo n'abari abayobozi ba guverinoma bahunze nko myaka ya 20 ishize, nanone kubera kugira aho bahurira na FDLR cyangwa se ibindi bikorwa byo kubangamira ubusugire no gushyira hasi guverinoma. Perezida Kagame yavuze ko kuba FDLR ikomeje gukingirwa ikibaba na bimwe mu bihugu by'i Burayi bifatanyije n'umuryango wa Habyarimana nk'umugore we Agathe Kanziga ndetse na leta ya Kinshasa, bigaragaza ishusho nyayo y'uko ikibazo cy'uriya mutwe giteye ndetse naho uhurira n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yemeje iriya mikoranire mu gihe amakuru avuga ko Tshisekedi na Jean-Luc Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije ndetse bishya byo kwifasha kubona abarwanyi bashya ndetse no guhabwa ubuyobozi bushya, ndetse kuri ya muhungu wa Habyarimana azaba ari we uyoboye FDLR. Umwe mu bantu ba hafi y'ibiro bya Tshisekedi mu mwaka ushize yatangaje kuri ya mugambi unarimo abanyamabanga b'ihuriro RNC riyoborwa na Kayumba Nyamwasa n'iyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyoborwa na Thomas Nahimana wabaye padiri. Bivuga ko Tshisekedi ateganya inama yo ku rwego rwo hejuru Kinshasa muri uyu mwaka 2026 izahuza abantu bo mu mitwe y'iterabwoba bita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe 5 kuri 5 turakomeza kubana.